reba na Papa David mwana waga aho yahitira mu kigo nazo kubaza kwa Nigeria koga bapana babikuru kuni tore kusima habewe mbezi mwe naho muri katubaze kwa tubakira umwari uku maneweza takwenda kuyamo nazo kwa tapana kwa kuna namba 8 kompira takwenda kuyinga ajya mukaturu ball yagarka yatambira asenso sempira muri babiri kompira kwa sora neza kwa bagorkiti yabata kwa tabra hano yo mupira ya gol na nale bile kwa yakora gol kipana kuzagira amwizina rya Honorable Jim Muhwezi ni nsharwa eminyeto kukosa chance eji kosa ecyo cyuko ecyo Honorable Jim Muhwezi yatebekanise kugira ngo batungure intaranta zabo cyo kubanza cyabiona ni talent identification kora abana bine talanta then tukarukutoga basa kugibuza tukabaronda scholarships then bagabasa kuza muri talents zabo naganyirwa mu cyango munonga mutizira hakuba tarata yaje kusimazima ni ndeba yagezeho ko yongera akwa kurya performance yako ina korompiro na tari kushiteka yajimu ndambire kumanya antona kufuna makochis ano manyi kunyambira kushangana kufuna makasente kandi kakari kache